Hello, Assalamu alaikum. I hojik Bahrain airport lak imi. Thabuk subi ma thilba langtramba la imi Gulf yard. Mahak mayum dakhar problem loira ina problem oibagi matang dai mahak si chalumni emergency chutti camera se mana paire dan khajitang langphat na yam nahi biza tunate ma boine recording jadum to halle dusi nakal jang si Bahrain airport ni thok na phajakhra si nauna sem grim ni ko hana giduna mawngam ni handa kachri yam sakan phajara makha ta ba dum halakke sam leptana kumli kana no khangde yam phajai yam nali yam na standard oiba kanom ni mapam ni Bahrain se yam sathena phajam mapam ni chawsu chawi madu mathak tani ikhoina thawgat tawse mathak tani jiki aikoi gi departure se makha dana bu arrival ni ko si kubri se ka ke dorum ni leirak lega sitang mamjal le camera si kari no khangde Bahrain ardu si airport siga madradi Bahrain siga chatmal beda passport si stami fam yaujal atre chana am khaktani ngare ai passport se when istam na thanna loire masisu karimo kachat thanim no gyanam ta dre yo sum leriga si thogal na tunglaw jasala su adum video si yang bi taraga de adum si na adum kainom mo oirani ni lambi takpa mo oirani ni no si thogal ni suai jira dum video si so dum suai jira tenjal halaga mayam yung matim tringai ko ira parking free 10 minute adre manung sinabu changjal bane je khon si changjal bane 3 dinar saudi gi lupa 15 se khoi changre ba